Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV. Uyu munsi twateguye hari inkuru ikomeye ibibazo byo mu gihugu mu bijyanye n'abanyeshuri. Twagira ngo mbese muri make mbere yuko dutangira ikiganiro tubanze tubasesengurire iby'amashuri bimeze bite. Mu by'ukuri nyuma yuko M23 imaze gufata umujyi wa Goma, ibikorwa byose byaratangiye, ubucuruzi, imodoka kugenda mu mihanda, amato kugenda, ibintu byose birakora. Hanyuma n'amashuri aza gufungurwa. Rero niho uyu munsi habaye ikintu kidasanzwe ariko gisa nkaho cyayobewe uwagitangije ninde, ese ninde. Niyo mpamvu muri iyi nkuru dufite uyu munsi tujye kubakorera ubucukumbuzi. Ese aba bana b'abanyeshuri bagaragaye ku social media biruka, abandi bamanuka hejuru y'ibipangu by'ikigo cy'amashuri, abandi bamanuka hejuru y'amabati, byagenze bite? Rero mu mujyi wa Goma ikibazo cy'abana birutse ku kigo cy'amashuri cyo muri mujyi wa Goma uyu munsi bataye ishuri, biragaragara yuko ari ibintu bidasobanutse. Abantu benshi batakomeje kugenda basobanukirwa ngo bamenye ngo ese aba bana bataye ishuri byagenze bite. Aha rero turimo kubereka kuri iyi video murimo kubona, murabona ko abana bari kwiruka basakuza, ariko mu by'ukuri ntawe uramenya ngo byagenze bite. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese abana ko bari kwiruka bacika amashuri byagenze bite. Hari umuntu umwe watanze inkuru y'ibihuha avuga yuko aba bana barimo kwiruka ngo bitewe nuko M23 yatangiye ngo gufata abana ku gahato ngo bajye mu gisirikare. Ariko ubusesenguzi bwacu bwakurikiranye amakuru dusanga koko ibi bintu atari byo. Niyo mpamvu tuvuze tutireka dukora inkuru ivuga kuri iki kibazo cy'aba bana. Nkuko mubibona muri aka video murimo kubona abana bari gusimbuka igipangu biruka, kandi abana bagendaga rwose, abana b'abakobwa badafite imyaka 10 n'ingahe, ntabwo abana bajya muri formation militaire ngo bagire ikintu bakora. Nkuko twese tubizi M23 ntabwo ifata n'abasore bakuza ku gahato ngo bajye mu gisirikare. Rero abantu barwanya M23 bakomeje kugenda batangaza amakuru atandukanye bavuga ngo M23 ngiri gufata abana batoya b'abanyeshuri ikabajyana mu gisirikare. Rero nibyo byatumye tuvuga tuti reka dushake umuntu uhari atubwire ese iyi nkuru yagenze ite. Murabona hari abarimo basimbuka, ariko n'amakuru bagiye bagenda bahana kuri za WhatsApp ngo bavuge ngo bari kubatwara mu gisirikare, ariko ko mubibona aha ngaha nta musirikare wa M23 uri kuhagaragara. Ariko mu by'ukuri reka twumve uyu mugabo wagiye adusobanurira atubwira uko ibintu byagenze. Uyu mugabo mwita Felicien Tumusifu niwe watubwiye iyi nkuru yo kwiruka kwa abana bata ikigo yatangiye ite. Reka tumukurikirane tunasobanura ibyo ari kuvuga. Murakoze. Abanyeshuri mu mujyi wa Goma, nk'abantu tuye muri uyu mujyi wa Goma twese, reka tuhweshyuze inkuru z'ibinyoma. Ese n'ibiki byabaye? Ese ibintu biri gucicikana mu mujyi wa Goma bivuga yuko M23 iri gufata abanyeshuri ku gahato. Ko mvuye kuzunguruka amashuri yose byagenze bite? Ngiye namenye ibyabaye, rero reka mbabwire. Hari umupolisi warindaga ikigo. Hari umupolisi, uwo mupolisi warindaga icyo kigo, abayobozi ba M23 bagiye kumureba ngo bamuzane ajye muri formation, nkuko n'abazarendo bari bakihishe mu mujyi wa Goma. Yego, kugira ngo babahe amahugurwa kugira ngo babone basubire mu kazi kabo. Umupolisi bagiye kumuzana yababwiye yuko yari afite imbunda 3, abarangira aho zari ziri. Rero abo bayobozi ba AFC bajyanye n'uwo mupolisi, bajyana n'umuyobozi w'ikigo, bajya gushaka aho izo ntwaro zari ziri mu kigo cyitwa Cinquantenaire. Babonye rero abayobozi ba AFC n'uwo mupolisi bagira ngo baje gufata abanyeshuri ku gahato, barangije bariruka. Abantu bakomeza kuvuga ngo M23 ngo iri gufata abana ku gahato ngo ikabashyira mu gisirikare. Ariko njyewe ndigoma, nge Tumusifu ndigoma, ndi kuri Rompwe Cukudu, nta kibazo cyo gufata abana batoya cyabayeho.
abana bacu bagomba kwiga nta kibazo bafite, kuko ibintu byose by'ibinyoma by'abantu bari hanze bari kubeshya amakuru y'iwacu ntabwo ari byo. Tugomba kwiga twebwe kandi tugashyiraho atansiyo. Abana b'abayobozi ba leta ya Kongo bari kwiga mu mahanga, ariko abo bari mu mahanga bashaka ko abana bacu batiga kugira ngo nibatiga nibazagaruka bazongere batuyobore, kuko ntitutazaba twarize. Abana bacu bagomba kwiga. Ndabashimiye. Hanyuma rero nyuma y'uyu tumusifu tujye kubagezaho ijwi rya Maire de Goma, umuyobozi uhagarariye umujyi wa Goma, atugezaho uburyo ibi bintu byabaye. Mu by'ukuri aya makuru yabajijwe n'abanyamakuru bacu bari hano mu mujyi wa Goma babaza ubuyobozi bw'umujyi wa Goma uko bimeze. Reka twumve umuyobozi w'umujyi wa Goma uko yasubije iki kibazo cyabayeho kidasanzwe cyo kugira ngo abana bati ibigo by'amashuri bigiragamo hanyuma biruke. Reka twumve. Amakuru agenda azunguruka ahantu hose avuga yuko abana bacu bari gufatwa ku gahato mu mujyi wa Goma. Niba tutarabikoze Bunagana, ntitubikore Rucuru, ntitubikore Kanyabayonga, ntitubikore Kirumba, ntitubafate Masisi cyangwa Kirumba. Ati ayo makuru ni amakuru y'ibinyoma. Ababyeyi b'abana mushyire umutima hamwe, abana bagomba kwiga. Nta nyungu na nkeya dufite mu gufata abana batoya ku gahato ngo tubajyane mu gisirikare. Tuzi aho abana bacu bagomba kuba ni ku ishuri kugira ngo ejo h'igihugu cyacu cyangwa se ha province yacu hejo hazaba ari heza. Ayo makuru turayafite, ariko turusha guha amakuru ku bayobozi bashinzwe amashuri. Ati abo bahagarike icyo kibazo kiri mu bigo by'amashuri. Bagomba kurinda umutekano w'abana bacu kandi bakabaha amahugurwa kugira ngo batagire ikibazo mu mutima cy'uko hari ikibazo cyaba gihari. Twe nka M23 AFC turababwira yuko ibyo bintu atari ukuri. Ntago twe tubitekereza, nta nubwo duteganya kuzabikora ngo tubashyire mu gisirikare, kuko tuzi yuko aho bagomba kuba ari ku ishuri. Tugomba kubigisha kugira ngo ejo hacu hazaza hazabe hameze neza. Ntabwo twabikora ngo dufate abana tubazane mu gisirikare ku gahato. Kugira ngo abantu binjire mu gisirikare ni ubushake bwabo. Nari nyoboye Kiwanja ngewe nka meya w'umujyi wa Goma. Qui a fait une infraction et on l'a mis à un centre de rééducation. Hari umuntu wakoze icyaha tumushyira ahantu kugira ngo yisubireho ku byo ari gukora. Yaravuze ati reka njye mu gisirikare kugira ngo nzihorere ku bantu batumye mfungwa. Est-ce que ton parent était formé comme quoi? Kugira ngo tumwakire twabanje kumubaza ngo ababyeyi bazi neza yuko uje mu gisirikare. Niba utabizi ibyo bibazo, niba utazi kubisubiza, ntabwo tukwemerera kwinjira mu gisirikare cya AFCM 23. Twamushubije iwabo kugira ngo abanze agende yitekerezeho, yongere asubize bimwe mu bibazo twamubajije neza. Niba umuntu w'imyaka 22 kugira ngo tumusubize inyuma, ni gute twafata umwana w'imyaka mikeya? Urumva twafata ku ngufu se? Ntabwo bishoboka. Rero aya ni amakuru twagezwagaho n'umuyobozi Maire de la Ville de Goma, umuyobozi w'umujyi wa Goma, arimo anyomoza aya makuru arimo agenda azunguruka ku mbuga nkoranyambaga hose avuga yuko M23 iri gufata abana bato b'abanyeshuri ku gahato ngo bajye mu gisirikare. Turabashimiye rero, mukomeze mudukurikirane Kivu News 5/5, tuzajya tubagezaho amakuru yaho y'ibice M23 yobora 5/5 buri saha ndetse na buri munsi. Turabashimiye, ciao ciao. Dukoresha neza
bakuru n'inshingano